Dobar dan i dobrodošli u novi Arbona Briefing. Evo kako su nam došli topli dani za Andreja. Imam danas prvo pitanje vezano za turizam. Kako naš turizam i kako idu kampanje, da li se traži Hrvatska, da li ljudi bukiraju, kako je stanje? Pa evo, gledali smo Google podatke i vidimo da u odnosu na prošlu godinu potražnja za Hrvatskom, što se tiče Googlea, je pala na glavnim našim tržištima za nekih 15%. Sad neko tržište više, neko manje, ali uglavnom sva tržišta bilježe pad potražnje za Hrvatskom. Sad treba uzeti s oprezom te podatke. Skupa smo gledali, pa evo i ti si prvi došao odmah do zaključka, odmah brzinom svjetlosti. Neke ideje, znači jer ipak je ono interesantno je za vidjeti da nije da samo Hrvatska pada po tim brojkama, nego sva tržišta, cijeli Mediteran pada. Znači, svi su tu oko 15%, između 14 i 18% su nekakve brojke. A tu onda vidimo i tu promjenu navika kupaca, da možda i više sad pretražuju i kroz nekakve AI alate, gdje onda dobivaju, gdje taj onda put do rezultata je kraći. Znači, gdje njima ipak treba kraće, da manje pretraživanja treba i druge platforme koristimo isto za pretraživanje da bi došli do toga. Jer ipak nije da cijeli turizam u svim tim destinacijama pada za 15%. Ali opet da nam pokazuje isto određeni pad u potražnji, pokazuje se i ukupno i vidimo i to ipak je izazovnije u nekim segmentima i nekim regijama što se tiče bookinga ove godine. Tako da tu ipak ima nešto i u tim podacima i tom padu, a opet s druge strane nije sve samo tako. Tu je recimo meni iz tih podataka bilo zanimljivo, ne znam, da je Njemačka na -17, a da je Hrvatska na -8, znači da smo tu kao ipak da je Hrvatska kao neko najotpornije tržište ostalo. Ima i nekih svjetlih točaka, ne znam, Primorsko-goranska županija i Poljaci su u plusu, ali toga je dosta malo kad gledamo ukupne brojke. Ali kažem, mislim da nije samo potražnja, nego je i promjena navika. I tu se vidi koliko cijeli taj AI dio postaje bitan. Ne znam, tu su i brojke koje smo gledali opet i u Arbona Pulsu. Pa ne znam, evo neke brojke koje bi ti izdvojio iz Arbona Pulsa vezano za AI možda, šta su ti bile najzanimljivije? Pa da, vezano i za ovo, to je, ajmo reći, nekakav dokaz da su se ljudi prebacili dosta na više platformi, dakle da nije samo Google tražilica glavna platforma za pretraživanje nekog segmenta. Vidjeli smo u biti i mi kroz naše istraživanje da je 410% su u biti porasle pretrage sa AI alata, dakle u odnosu na kvartal prošle godine i ovaj kvartal. Dakle, to su veliki porasti, nije to u apsolutnoj brojci još uvijek puno na svakom webu pojedinačno, ali je veliki porast i trend se nastavlja, dakle rašće. I isto tako čak konverzija je porasla za 1200%. Dakle, onaj tko je došao sa AI alata na web ili neki web shop, velika je vjerojatnost da je napravio konverziju, odnosno ima čak bolju konverziju od nekih standardnih kanala koji nam donose dobre rezultate. Da, vidi se da je algoritam sve pametniji, sama konverzija revenue je rastao, u biti revenue je rastao, znači za tih nekih vidimo 3 puta više nego što je broj korisnika. Znači da korisniku koji dođe iz AI-a je u biti 3 puta veća vrijednost nego što je bila prije, što i sami znamo u korištenju tih alata da smo prije dosta dobivali opisne stvari tamo, sad već dobivamo linkove, dobivamo neke konkretne prijedloge i istraživanje se puno više radi na toj strani. Ali tu se naravno počelo sad događati, zadnji put smo spominjali ChatGPT, oglašavanje na ChatGPT-u, ima tu novosti sad i vezano uz Google. Taj dio, samo ovaj dio oko Arbona Pulsa, znači to je to istraživanje koje smo radili na preko 300 i nešto Analytics računa i na preko 270 Google Ads računa, tako da je to stvarno relevantan već uzorak za naše tržište. Neki još zaključci koji su tu bili vezano za osim ovoga da je AI u ogromnom rastu,
je da su recimo i cijene po kliku nešto rasle, ali je cijene po konverziji nisu nužno rasle i stoga isto vidimo da je algoritam pametniji, informativni webovi su sve manje posjećeni, ono što smo pričali jer sve više dobivamo rezultate na samim platformama na Google-u, a još uvijek znači e-commerce raste, tako da to su nekakve te brojke, ali mislim da ono na što nam svima treba biti fokus je kako sad sa tim AI dijelom biti bolje pozicioniran kao dio nekakve answer engine optimizacije, ali i dio oko oglašavanja se polako počinje vrtiti. Pa evo, ne znam, koje su tvoja nekakve stvari koje bi oko toga izdvojio? Pa evo ono što nam je prenio Google nedavno, kako u biti sad funkcionira i koji je plan što se tiče AI oglašavanja. Dakle, oni sad to već su pokrenuli i testiraju u Americi na nekim tržištima tamo u krugu. Dakle, imat ćemo u biti ajmo reći za početak 3 vrste oglasa koji se mogu dešavati u AI-u. Dakle, govorimo o onome AI modu kada smo u Google-u. I u biti prvi taj nekakav format oglasa bi bio kroz konverzaciju. Dakle, mi komuniciramo sa Geminijem, sa AI modom i u biti on nam ubaci oglas kroz tu konverzaciju našu. Taj oglas će biti visoke namjere, dakle intent je najvažniji dio. Dakle, AI mora prepoznat stvarno ono što tebe zanima, dakle ne bi trebao biti nerelevantan oglas na tako nečemu. I još imamo drugi dio oglasa isto u toj konverzaciji koji će se pojavljivati kad vi zatražite dajte mi popis nečega ili listu nečega, onda će ta jedna točka u toj listi će biti recimo oglas. Dakle, bit će naravno naznačeno da je oglas, ali će isto biti skroz relevantan za tu listu. Dakle, neće biti sad bez veze dodan. Barem u teoriji. To je dakle prvi dio. Drugi dio što se proširuje kao nekakva, ajmo reći, značajka, to će biti u Google Shopping oglasima. U Hrvatskoj, dakle, oni tek dolaze krajem godine kako su najavili, ali u tim shopping oglasima biti će dodana ta AI značajka gdje će personalizirano opisivati proizvod baš po onome što taj korisnik koji to traži, njega zanimaju određene značajke. Znači, ako on traži TV, njemu će baš prikazivati da li je on, ne znam, Smart TV, da li, koliko ima herca ili koje su mu značajke već koje je pretraživao i koje je komunicirao sa AI-em. Tako da ćemo doslovno za svaku osobu imati oglas, svoj opis. Dakle, taj dio... To je s onim Google Personal Intelligence u nekoj budućnosti povezano, gdje će svako od nas imati neki svoj entiteti, koji je isto sad kad pred mjesec dana, mjesec i pol je startao i gdje onda možemo gdje doslovno on gleda slike koje smo mi slikali ili ono što imamo u mailovima ili gdje smo se kretali, šta smo tražili, ima cijelu jednu sliku i svako je svoja persona i daje potpuno različite rezultate u tome. Tako da tu je jako bitno postaje radi tracking tog dijela oko AI prometa. Tu je Google i omogućio kroz Google Analytics sad da automatski dolazi taj promet u taj kanal koji je AI kanal. To se moglo i do sad setapirati custom, ali sad to ide defaultno, tako da vidimo da to postaje stvarno jedan kanal kojeg ne možemo izbjeći. Ovaj dio oko tog oglašavanja na AI-u, u biti setupovi će biti kroz Performance Max i kroz Google AI for Search, znači to su nekakve najave oko toga, tako da tu ima znači nekih značajnih pomaka svaki put. Ako gledamo iz mjeseca u mjesec dok ti i ja pričamo, ili je chat nešto izbacio, ili je Google, ili je neko sa tim oglašavanjem, još uvijek je uglavnom na američkom tržištu ili na nekim velikim tržištima, uglavnom u nekoj testnoj fazi, uglavnom za velike oglašivače, ali je smjer koji očekujemo da će i za ostala tržišta. Pa ne znam, evo, osim tih stvari ima još nešto što bih htio izdvojiti. Pa još u biti je samo ta treća stvar kod tih oglasa je dakle da su dodali značajku da će na oglasu biti agent, dakle kao Gemini, gdje ćeš ga moći odmah direktno u oglasu pitati o samom proizvodu ili usluzi. Evo, to je isto nešto što testiraju.
Evo, hvala ti Andrej. Danas opet smo morali kratiti teme, svaki put vidimo sve manje i manje fokus moramo staviti na ono šta da bude tema, nego ono šta da ne bude tema, jer ima jako puno novosti, svaki mjesec sve više novosti. Pratite ih, mi ćemo ih pratiti za vas, pa ćemo vas i informirati o tome. Pozdrav! Pozdrav!